megalayapost.news. Kalong kajing isang son iki kena skul bat kibor penia skul jong kawai na ki skul katain mahati batang nang kadaw kajing bomdon kita kamera kelas ki bapaka kibor penia skul ki haban penlong kamera kelas ya galari jong kemadan nilai football kasnong mahati ha kabanadu kelas 6 hadu kelas dan ki haban syong ha katai kamera kelas kini ke skul kebrang dan pedang sibun ki jingduna kadai ke skul balatip kum ke mahati rural secondary school ha kabada kajing temu ban kentiu kajing nang jing stan ban pai kemat kerpang syaki kena skul badung aseng haus nam arjan riu kerpang ya ki baduna ha yok kakon. Habakaran segilar patai kubor uba jubes lingdo kum headmaster ketika skul ulayat hu uba ke solat parish kala IT no ya ketika skul sekasnong mahoti hau benai no pra arja kanri uba nakaliang kasnong kala penia ya kenika skul hadu kini gisngi balakot hadu lais par prangut ki kena skul. Ulayat hu ru nadu kita gisnem bala penia inda kasnong kila persang mentrish dom ban penkiyo kenika skul bat hadu bala poi sekakerdan secondary bat kumbalong hadu mentah kimpat yo kanu kelan jingaram na sorkar balanyo tang na UMLA ubalai rap lem ya kenika skul. Kuman pai keman ya kijing bat kijing duna hapo kenika skul kemahoti sport social and cultural club MSSCC entah kasengi kila penlong da kijing lekai football bala sim benta na ki kenho ni lekai na ketika tan bat kijing temu galong ban penmi pisana ke benta ban snai ki kamera kelas jong ki kena skul hak baya kenika kijing lekai football la penlong hamadan ni lekai kasnong mahoti hak kenika sengi lawan ban sim benta da uba nevasat makdo sports secretary ke RBUF sengkemi kum kongsan bala sak hilang da kijing don lang uba melan jaran presiden ke MSSCC nalor kiwei de kiri orang ba bat kipat ba nong song snong katan. Pun nak benda benjuk ia ke youth school nak benda ke Mawati community secondary school kalong sisya kajing temu ke ba don gurom hadu kata-kata banyara ia ke badan kam bat kata kajing yarap khantam banyo ia ke building school ha ke ba kena ke ba i tujuni i bakil abun tenrei warla kibun kajakasyong imdan ngidan kajing susun ya kinong hikai ki bala sacrifice ban ay ya kajing hikai ya ki tenrei ka epan ban yada ngau slap kasni hoy na kajing shit jing kriat ban kimi kajing dan kam ngidan kam ya kajing school ay kublay kan ngopor ya kan kajing temu ke badon burong kajing temu kebadon sisya kedor kebakrau haka ya kebala shimti dan kamawati sports cultural and social club jong kamawati kebala shimti ya kan rekam kebakhia bangkit ban ba ban yarap ban penjrong ya di yarap jong ka na kebenta ban peniat ya ke school banyo yaki school building hapo jogli krisno kanai ka history ka banyo so jigen hawa ka education department kali chongwai hapo jogla sport department ka pelimo ko pensayong ini kung ginawang kung giseng bawang hawa ka education department kat kinai student ika school apply wakumba nado azan kanyo mo apply na school hado menta kim padon kaing made ina habon sungwai hapo krum jogane ka kalarian ne malong ka mini studium kalong gajing don gajing do jikerman let's say hak pedangino pule bakino hikai kato bru padon kaing lajong kung patlong try ang lo Tegali ka school, kabala organize, kabala sing na kasnong, perlu di bawah kawai. Yang next kan benda ginong yalam snong, urama snong, executive member snong, iseng semua, iseng lang kami, kinang doon hapring, kajingbo mong try hande.
Lesay ko por kami uwi ka jiwa ba fihaban mi no kaspot ka kadon kam ya ka jala jong hai tikna school in show class Inoi kai kano di sacrifice yang lain bertuluk kalau ngobaret ihaban sa istom ihaban tristom bantuan dul ya ka lega shlong nomor banseng ka school kam lega kam besok niya shlong ida mo ida school ka biseng ka shlong kano ka jing shen jenja don kiba don sim bersopat bangkershan ida school don masitang gibale persya bangkengkelam mereka jing yale Tidong napreng ginong seng bat ginong pengkelam nika. Tidong iba keren ben. Tidong iba persang bentang telai ka bentenhap. Tidong iba trestom isakren. Hele gejing sakren yuki ngakerman. Kum boong kubelum susam. Yang nama tajong pigi samla. Pigi neglawe jom inang salam. Kejing ong jom melum susutap boong. Kami samla hakmat jom pigi. Babin tip shalur pinjam don ukur bawa nanti syagi kerdam jong ganau yang kermen bawa ukur uba bilaseng ketika skul dalam tik ukur uba lam nanti yabi kogi kemi kepa wadu jing kermen ni ada ringkat berarti lade gerumah bentah nak bentah bagi mi cepat banyak persamaan kedua yang di minister di dipet ya ka Pula putih, ini ada ringkat berarti. Dan kalian lagi kum kasih ngabef. Nakapos kapon dia kenduk kum kita bentar. Nia tre ringkat baki nong yalam snong, baki nong seng school. Ni persang kabala banyarap pengkener lajong ikti. Tiba telat lajong ikti. Tiba red kijongi nak bentar snok tilang. Beneket tenrong lang. Ya nakhiya nasion jong gedong kathan ribohi balok gawai. Akan dikepor. Squad ban yathu khandiat ha ka bade barka history jong ga school ke jongi ke bakate mohti ram punti secondary school te ya kan ni school ke jongi ha ke jinsya ka de ga SSA school ka ba sedang house nam arjat reo te ni la dan ha rangkat bar commission hang te ha chiang jong tra jong ni song mawati te bat ha kitu kisnam la punya ni school ha ka jing pe jong ka salat parish te Henry house na marja kan Henry pa December nakaliang jong ka Paris ka la IT no egni ka school SSA sa ka dorbar snong mawati te nila sim tilo ka snong egni ka school te rengkat ka snong ba ka SMC managing committee jong egni ka school nila ya pediang bat how January arajar khatnyo nila ya pelong ka jingalang angkat ipat ba te nila pediang ni po snong bat nila penyaji akan di sekolah lalu tu kisnam hadu kat kini kisni. Tian rai kat barang ya kisni kalau ka jini ka bakrau nak benta jong ka jongi kum kinong penyaji sekolah nomor bangim 4 bit 4 biang bat ngim 4 dan duk jing don kam kat kum jing don kam ki bade bendan po sekolah wa te ki halor kita he ki jini ni akan do te ka jini kalau kum ne ma ko kendiat nomor ba nakalen jong ki kme ki pa nomor kadang datang upper primary hari Indonesia. Yang lain kalian jom kami kipa ud nomor kadang nyoi ikerpat ini ba jenja bang kak school sekiwi kita. Lagi yang long ma ban plin ya secondary hang ni bo sino. Tengiro nilai nikong nilai persang bentat. Anda yang bangi pe jadi jingdon kam ban jingbuan jadi kena ban pak sekiwi kita sekiba jengai kan kita ya kejinglut Tekum tangi banse ban play nak play akan di school awar jakat nyau bat nyai kerteng ka kum ka mohti rural community secondary school. Te andai la simti akan di school ladu kita usna mar jakat nyau hadu kan mentangi pat yo kanu cingarap hoi nak kalian joki emale bala dap la persang hi panirap nak emale skim katu ani hai ka pat long ka bi to babiang orang ipet ha ki ben ipet ha ka kompau kumbat la yi tang duna hadu kata tin kumtai kumbang yi matangi sedang ya ni football tournament hang ni tekmod ka along ke jingthot nomor balai ngimpat dan ke building school la jong ngidang chong hapo jong gane ka building school jong ka sport te lada ka sport ka dan kam kumod ka along ke jingthot di school jong te kumtai ngim ban se ban hab ban chpelan ya khna kunto nomor ba ban sim kelas ngim nang syu nomor ka dan ke jing sawa la don labun gibrio te ga asam ji ini
ta kita hai di jing ya lenti bu ji jong ka school ke bang ya kan do te nakaliang jonga kum headmaster ba kum juru nakaliang jong kasnong ba ki asam sinam barbaro ni hai kmat syaka sarkar ba ni ku aro kan snow syaka sarkar lang ba jong ki media ba pin sobha ba pin snow pun skap lam ha ka government lang ba jong ki ba ka government kan hai kmat lam changi kan pek lam ya ki jing kam jong kan ni ke school ke jingi oi kumbang ni ada banyak renteng macam angkat bawa MLA te mentar kumju ba ka government lakum no kan pek lam yangi kan hai kmat lam changi ke school ke jingi khang ba kan ni ke school jingi kan yo jingerap kan yo ya kita ki jingdon kam la ka dei hakal yang jong ka school building la ka dei hakal yang jong ki ben ba nin yo ban penon kam kat kum kanika cukup banget tai tai ki bang adol kam pen pau ban pesno pesnap lem syak long nikmat ba penjuru syak serta Meghalaya Post.news